Odakle sam? Gde živim? Koje je to mesto koje me čini srećnim? Sa Balkana. U jednoj maloj zemlji koja je puna istorije, a to je Srbija. Živim u jednom malom selu pored grada Gnjilana. To mesto je Kosovo i Metohija, to je naša kolevka i sveta zemlja, to jest Novi Jerusalim u srcu Evrope. Zemlja koja je puna istorije, nego cela Amerika prikrivena krvlju srpskih mučenika u bombardovanju Srbije. Tako mala i puna patnji od strane šiptarskih terorista i srpskih proevropskih zapadnjaka. Policija, strah, proterivanje, zar to nije etničko čišćenje jednog naroda? Evropa ćuti, svet ćuti, ali zato su njihova usta puna, Srbi su genocidan narod. Prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, Srbija u vreme osmanske vladavine vojevala protiv njih da bi Evropa živjela. Ali pitanje opet ostaje. Zašto Evropa i Srbija ćute dok Kurti i njegov sistem proteruje Srbe sa Kosmeta? Pitanje je jasno.